Number 10, Katropa ni Balagot. Ading bagong makrear na page kaso Nobyembre 16, 2021, usad na non-profit organization na minukna niya ng mga barkada, katropa ag suportadores ni incumbenteng Vice Mayor Jofred Balagot. Sigun sa introduksyon niya ding nasabi ng page, Balagot masipag, mahusay at tapat sa serbisyo publiko para sa lahat at sa anumang panahon. Agwa de 1.3 mil na followers ag 1.2 mil na page likes. Number 9, Bandilyo Newsmag. Usad na public figure page ni veteranong kolumnista na si Tess de Lima na nakrear kaso Hulyo 16, 2019. Ading nasabi ng page na English speaking, numero 1 kritiko niya na administrasyong Aguinildo. Agwa de 1.3 mil na followers. Number 8, Association of LGBTQIA+ Buhi Inc. Usad na non-profit organization page na nakrear kaso Nobyembre 6, 2021. Amo adi ang official page niya na asosasyon ng mga lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual sa banwaan na buhi. Agwa adi 1.7 mil na followers ag 1.6 mil na page likes. Number 7, Ray P. Lacoste. Usad na public service page ni dating Mayor Ray Lacoste na nakrear kaso Marso 17, 2020. Uda description ading nasabi ng page, alagad makikita sa mga post ang aktibidad ning kampanya para sa lutsada sa eleksyon sa Mayo 9 presenteng taon. Nakinsaari aspirante iya sa kargong pagkaalkalde. Agwa adi 3.4 mil na followers ag 3.3 mil na page likes. Number 6, Project Susog. Usad na community page na nakrear kaso Abril 17, 2017 na kumpwesto ning bloke ning mga hoben na talento na agko katuyuhan na mapromote a kamulatan ag maapresyar a kulturang buhinon. Agwa adi 4.9 mil na followers ag 4.6 mil na page likes. Number 5, Buhi Online. Pinakagurang na cultural center page na nakrear ka sa Agosto 4, 2009 sa Banwaan na Buhi. Agwa di katuyuhan na magkontribuer sa promosyon ag propagasyon niya na values ag tradisyon niya na buhi sa internet. Agwa di 5.4 mil na followers ag page likes. Number 4, Alagang Mayor Margie. Usad na public figure page na nakrear ka sa Oktubre 21, 2017. Makikita sa mga post didi ang mga opisyal na aktibidad niya na incumbenteng mayor ag politiko sa buhi na si Margarita Moran Aguinildo. Agwa di 5.8 mil na followers. Number 3, Lulugon Cold and Hot Spring Resort. Usad na nature preserve page sa Facebook na nakrear ka sa Agosto 11, 2016. As of December 31, 2021, agwa di 6.6 mil na followers ag 6 mil na page likes. Number 2, Buhi Magazine. Usad na news and media page sa Facebook na pinagrear kaso Pebrero 13, 2018. Agko katuyuhan na ma-update ang mga buhinon sa mga bareta, pangyayari ag istorya sa Banwaan na Buhi. As of December 31, 2021, agwa di 16.2 mil na followers ag 14.1 mil na page likes. Ag ana number 1 ta ana LGU Buhi Official. Usad na public figure page sa Facebook na nakrear kaso Enero 20, 2019 ni Municipal Information Officer Mark Nazarea na nagiserbi bilang official Facebook page niya na Local Government of Buhi. Makikita sa mga post didi ang mga programa, proyektos ag aktibidades niya lokal na gobyerno ning Buhi. As of December 31, 2021, agwa di 26 mil na followers ag 23.2 mil na page likes. Number 10, KB336 Buhi Update. Usad na public group na kumpunido ning mga radio ICOM enthusiast na krear kaso Enero 6, 2020 ni Glenn Belsa. Agwa di 1,000 na miyembros. Number 9, Buhi Barter Community.
Usad na private group na bukas sa unuman na negosyo via online selling. Nakrear kaso Hunyo 25, 2020 ni Celsa Carmen Oronan. Agkuadi 1.6 mil na miyembros. Number 8, Tagabuhi Kita. Usad na public group na nakrear kaso Agosto 10, 2015 ni Neis Rosario. Agkuadi 2.9 mil na miyembros. Number 7, Nakabuhi Online Forum and Market. Usad na public group na nagserbe bilang ekstensyon niya na Nakabuhi Forum, manunungad sa online buy and sell. Nakrear ni Paul Labordo kaso Hunyo 24, 2020. Agwade 3.6 mil na miyembros. Number 6, Tagabuhi Ako. Buhi the Beautiful, Buhi the Bountiful. Usad na public group na kriniar ni Marlon Manaog kaso Agosto 16, 2016. Agkuman ade 4.6 mil na miyembros. Number 5, Buhinan Ako. Usad na private group na nakrear ni Brian Langkaon kaso Agosto 12, 2012. Kaso Hulyo 11, 2021, nagkaagwadi kolaborasyon sa Buhi Magazine. Agwadi 10.3 mil na miyembros. Number 4, Buhi Buy and Sell Online sa Aran. Usad na pribadong grupo ning mga online sellers at buyers sa Banwaan na Buhi na nakrear kaso Desyembre 12, 2018. Agwadi 14.9 mil na miyembros. Number 3, Wow Buhi. Usad na pribadong grupo na agko-onseng administrador na nakrear kaso Hunyo 6, 2015. Sa presente, agkuman adi 15.2 mil na miyembros. Number 2, Banwaang Mauyay. Usad na pribadong grupo na agkuman 10 administrador ag 5 moderators. Ading nasabi ng grupo na nakadaklan mga OFWs bantugan sa pag-inisyar ng mga charity work sa Banwaan. Sa presente, agwadi 24.5 mil na miyembros. Agana sa atin na number 1, Buhi Forum. Nakrear kaso Hunyo 22, 2014. Nya ding sa inyong abang lingkod. Usad ading virtual na komunidad ning mga buhinon sa ariman sa kinaban. Para magdiskusyon, eras ng ideya, komentaryos, report sa presenting pangyayari sa mga lugar ag okasyon sa sakto na Banwaan na Buhi. Sa presente, agwa de 36.2 mil na miyembros.